let you go, let you go, let you go. Oh, never really you to go, need to go, need to go, need to go. Oye mami, I need to let you go, que este loco está por ti. Buscando una y mil maneras de hacerte feliz. Es verdad que ando por la calle dando asco. Tú me tenías viciado, demacrado y todo flaco. Pero nada, sé que voy a Baby, pensar de tenerte al lado mío, aunque yo... baby nan wout la m konsant. Ki manje wap fè la bou? Oh, ma fait banane avec poisson gros de sel. Banan ak poisson pot sel? Oh wow, ban vini pou m ka bwe. Oh! Shit! What's that? Chéri, an pasan bon tou. Zami mwen, jim dope, pa men ta palo de liya men. Kwa si se tou? So konen bebe. Mi se de toujou din kon sa, depi madame wap fon poisson pot sel kon sa. Pou m rele, li se telman le manje sa, mi se bek pa nem pa katabal pou vin manje aven, nou son pa se de. Mais rele? Yeah, bon fè sa men. Telefon ap sonne. Yo, ki me ka bwede la? Ayo mi ka bwede la, yo. Yo, mane go home, sak show man. Yo, my nigga Jim Tope. Sa bien fwe. Ah, mon cher, ou déranger la fwe. Ma bien pou la recorde la recorde fwe. Yo, jwè. Mwen gen sipwes pou zantray. Yo, nou te gen pou n'pull up pou weekend sa fwe. Soit metem sou men pou m'dou moun bon ti metrive. Ya, ou chole sipwes mte djou mwen chè ma prepare sa, bien prepare pi ma boy lo men. Yeah. Yo. Ah, ok ma fya. Yo. Ba mi devle a krey la oui. Yo, pou e bo fasi mon chè, pou de di mwen ken Comment sa. krey la? Se men. Comment le quoi là on fait Krey krey? la mon chè pou madame. Ouais, la soirée Tu m'as fait de vite krey. Comment c'est vite là? On fait vite dans krey. C'est pas vrai? Ok.